Nah, ini nih guys nih, kita lihat apa ya? Wah, wah rujak ya mas ya? Iya. Berapaan ini mas? Gocengan. Gocengan. Kok larang mas mas? Nih satu berapa mas? 2,5 nih guys nih. Ada mangga, ada nanas, ada semangka ya mas ya. Oke, ini diiris apa gimana ini mas nanti mas? Diiris. Diiris. Ini sama mas siapa ya? Edi. Mas Edi. Mau deh mas dibikin rujak mas. Oke. Siap. Dijadiin satu aja mas di cup. Iya siap. Oke, nih masnya lagi siap-siap nih. Ini kalau keluar dari jam berapa mas? Jam 10. Jam 10 sampai jam berapa mas? Sampai jam 4. Jam 4, jam 5 ya. Ini kalau belanja buahnya di mana mas? Pasar Kramat Jati. Pasar Kramat Jati guys. Kita lihat nih guys nih. Ini bumbunya nih guys nih. Kita lihat, wow tuh kacangnya guys, wih mantap. Ini mau dicampur ini sambal. Campur sambal segala macam nih mas, biar enak. Kalau sehari itu semangka habis berapa kilo apa gelundung tuh mas tuh? Gelundung. Gelundung ya, hampir berapa gelundung tuh mas tuh? 5. 5. Nanasnya? Nanasnya ya 20. 20 guys, lumayan ya guys ya. Ini keliling ya mas ya, jualannya ya. Oke, sudah jadi nih guys nih. Jus, mantap. Oke. Kalau pulang kemana mas? Ke Pasar Rebo. Oh iya. Oke, ini apa? Oh iya mas. Biar lancar dagangnya terus ya mas ya. Kita usah berdoa sama-sama biar laris terus. Asli orang mana mas? Solo dong. Orang Solo nih guys nih. Yo, thank you ya mas. Wah, jambu, lem, semangka. Ini sama ya? Ada. Oke, satuin aja. Udah 2 aja. Ini komplit ya mas ya, ada nanas, ada dondong, jambu, mangga. Itu gula bumbu apa ininya udah diaduk jadi satu ya mas ya. Dari rumah ya. Ini masih udah jadi. Oh iya. Iya. Sip. Oke, sip, mantap. Kawan-kawan sobat Bang Jawir nih lagi pada makan rujak nih guys nih. Ini Pak siapa nih Pak? Pak Makmur. Oh Pak Makmur. Coba cicipin pedes nggak nih Pak? Oh ya, soy. Wes mantap nih guys nih. Wes, kita nyicipin dulu. Nih guys nih rujaknya nih guys nih. Mantap. Mantap guys. Pedasnya dapat guys. Ya. Jadi walaupun rujak yang didorong, rasanya nggak hilangin rasa kualitas rujaknya ini guys.
Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Aktifkan loncengnya. Bye-bye. Bye.